si bai ule apalo mo mem ni samni pali July sang ni samni pakhat in rin ni pathian khong ai na le aza ngai na awangin kan lo chuang kai le ta kan pathian tu zirlai khan thlir le ila zohana bung som pali chang khata tanga chang som le pali hi voin a kan zirlai tur chu ni don ani zirlai som li le pasari na alo ni ta a kan thu puya tan chuan keima hi kong le thu tak le nun na chu kani ti sang ruk na hi ni sela sana chu alai bana a in her kwal thin angin khovel chulal isua pathian papa khovel sual kalpui tu tur chu alai bana mangin in her muaya abi ken zuda te chunga thil kheng zong chu me sia lo kal na tur le a chunga thil kheng tur te hriat tir na le ti dik na ata na in her suak an ni veka thil kal to zong chu isua wanga thleng le oman ni a thil om mek te chu isua wanga om an ni a thil lo la om tur zong po chu isua wanga om tur an ni vek mai ni chu ti lain la siam tu chuan ama leilunga ain her lain leilunga ama an zala alo tia adik khop mai khovel sana pui isua chu ama siam leilunga nge an zala ma se khovelin a chunga in her a thul thei chuang lo zuda te le an sa kho thil ser le in thoi na ran thi sen zong chu isua wanga omania an kut pui man thin zong po chu isua wanga mang an ni a abraham chu isua chunga rin na kan nei na tura rin na kan pa ni tura ruat ania isaka chu isua krista in hlan na le pa in kan ai o ani zia min hriat tir na tura aruat ania zol nei zong te chu zuda te chunga thil thleng tur kum thalo te hripui leng tur te in dona an sak don le don lo te sala an tan tur te puang tura ruat an ni satlia mai lova an haro pui ber le sang ber zok chu mesia lo kalna tur puan lok le atana hun omzia khovel ne na hriat tir chu ani zol nei na nung ber malakia kan siar chuan bungli changa le chang ruka ngai teu lalpani ro pui le rap thlap tak alo thlen ma in zol nei eliza chu in hena karon tirang ani san pa le fa te in kara in rem le na thlen tirang chu tiani lo chuan kalo kalanga an sia in le hi ka mai sada ange atiani kha he zol nei thu puan ngei hi la chun zom la chong chi in thu thlung thar bu ma saber chanchin tha mathai ziak bung som pakhat chang som pathuma chuan zol nei te zong le dan thu chuan zohana alo om thleng khan an khil lok thin ani in oi du zongin chu eliza local tura chu ani ati ta chatani tu po hriat na tura beng nei chuan khero se atia helai thu hi zirtir ten le khaziak tu ten eliza local mas tura ni engti sia ti nge an ni le ti in an zota isua chuan eliza cha local don reng ani engkim masiam thapokang nima selaka khila cheu eliza cha local to reng ani ama chon khelawa achunga andu duinan ti ta zoka atia zirtir te chuan baptist tu zohana chanchin soyani ti an khachiang khop mai lalpani ro pui mesia isua local ma local tur zol nei malakia soi chu alo thleng dik tangeya baptist tu zohana chu eliza local tur chuan ngei ti lali suan anem nget ani chu mathai bung som pasari chang som atanga chang som le pania hei hian isua local tur zia le khovela local tur nge yani zia chiang takin anem nget pokani khati hun laya khovel sarkar in herkwal vel te kha kan ngai tu uluk ngayam ka khalawa ai gupta sarkar chu krista thisena wanga boya ta kan chua tur entirna ta na israel fa te boy tu tura arwatania faro hena engtin nge ti kha he mia wangot thian ka tung ding che atiani kha exodus bung kwa chang som paruka Assyria sarkar chu Israel chim lamram Ephraim ho te salaman tu tura ruatan ni a Babylon chu Juda te sala aman ma Assyria ne a op turin ruata achan chu Juda te sala aman huna sarkar pakhat noya Ephraim nam som tele Juda lamte antan ho theina nani Babylon chon Juda te chu sala aman ve tangeya nam som tang masa tenen sarkar pakhat Babylon hoya chuan an tang tlang tangei ani chu Juda saltang zinga telve zol ne Ezekiel chu mesia local ma a Israel tele Juda te nam khata siam tura arwat ne in
an saltan na Babylon a nge hian pum khata asiama Juda saltang te zinga ke bar luya aom lain lalpan tiang panhi siam la pakhata chuan Ephraim le Apol pui Israel fa te zong ti ziak la pakhata chuan Juda le Apol pui Israel te ti ziak ro tiang te chu zomla ikuta pakhat an ni theinan ngai ro Josepha tiang Ephraim le Apol pui Israel chi te kutami chu kala anga Juda tiang nen ka zomang pakhata ka siamanga ka kuta pakhatan ni ang itidonia ti in Ezekiel abung somthum le pasaria chiang takin layan nam ni te nam khata siam na sarkar pahnia siam to sarkar pakhata siam le na hi min riatir ani kha mesia lo kalaya pol khat nam khat an lo ni theinan lalpan sarkar pahni ni to kha sarkar pakhata asiam le ani chu Suti chuan Israel le Juda to lovin an nam hinga Israel an sa khom hinga Juda ti an lo ni le ta nam khat sa kho pakhat bia an ni le tak nuwa mesia lo kalma Israel rama an theinan Babylon chu Persia sarkar an saltan mek na nea chuta tanga chhuwa tu turin Isaiah na lo soiloka lalkura chuan chu lalkura chuan aron chhuwa tangeya Isaiah bung somli le panga chang som pathuma kan huang khan lalpa hun bi hi chu avadik thin em aswal ngai lo an saltang chhuwa nuwa an rin na thlipim tu turin Greek sarkar in Persia sarkar chu aron ne ve le ta a Krista khovel pum chu amalal na ani tur entirnan Alexander the Great chuan sarkar pakhat sa kho pakhat trong pakhat le society pakhat thupuya aron neya Greek sarkar hnuaiah hian an rin na chu fia in na satakin a omta ani chumi hnu chuan cross a khen be miswal rem na atana mangtu sarkar rom sarkar ngei chu lalpan Greek lalram nea Juda te chunga ro rel tu ni tura alo ruat aron thleng dik le ta ani kan kwal thui ta hle maya khiat thiam ol lo mai theye ma se kan seitum ber chu ahun layak khovel zong sarkar in hervel zong te kha Krista khovel sana pui chunga le ama awangin ain hermup mupani ti hiani kan tun lai khovela sarkar lian le ro pui te in mundan zong po hi a local le na tura ta na khovel le ami te buat sai na tura in herme kani ti kan riat a poimo le bokani sutianga khovel in sing samup mup kara chuan lali sona ko ran din en kol tur le arong bol na chunjom turin azir tir te su training a pe meka tuna hian markanu pindan chunga cross a khen be tura an mandon zana hun tlem te alanei chungin heng thu te hi a khil molane beram pu chu vuak anianga beram te son dar dona wangin an ta na top na tura mo an tianga an be dongang ti a lo om khopang chu wangin mang ang lo tur le be dong lo turin a khila in thin lung mangang su se pathian in ringe ke po miring ve ro tin ama an man nuwa eng po thleng se mang ang lo turin a khila ni pa arin omang pokin ama po arin omani te a hriat tira akal bo tur thu le alo kir le tu ngei tur thu in an ma ni a fuya akal bo chuan an tan khovela nilo van mun nuam zok asiam sak dona chuta om tur chuan aron khoi le ngei dona ni ti po atiam hal bokani lali chuan ka kalna tura kong chinin khia anti chuan thoman lalpa I kalna tur chin kan khelowasin a kong eng tin nge kan khia tang alo ti vara lali chuan ama chu kong le thu tak le nun na ani thuina changa thoma zo na le I suat chan na hi tun thleng po hian ala poimo em rengani kum sang hi le pali khan Athens Greece at World Council of Churches WCC khompuya katel ve hlo maya kan group discussion na subject pakhata chuan van ram kong chu I suat chau ni bik lo angin an ron ziak tlat mai ni chu statement chu kapom lo thu sei chuak masabera ka tang heya sentence khat chau ani na a poimo le ni kan rik pui ta deuh lai heya chu tiang chuan I suat chau hi van ram kong ani ti zirtir na hi khovel hian alamamo reng ani
ama akal lo cha tu ma pa ne nan thleng ngai lo ti hi pathian thu ani isuan ke mi khiani ula kapa po in kheto tur anti chuan Philippan lalpa pa chu ke ni min hu tir ta che chu ti chuan kan ta na to kang atia isuan ama mu chu pa mu ani thu in changa pa chu ama aom zia le ani po pa a oma pum khat ani zia sei chuak ani pa mi zia le ni na zong sang chu Krista Isu hian alo langa pathian chu mangai na pathian ani te aza ngai na te suala huat zia te chu Isu atangin kan khia ama mutu chu pa mu anni heng aya thil ro puizok po hi an la tiang tin la li suan asaya la li suan khovela a om to don lo awangin thil ti mak te chu atop mai don lo ani atia pa ne na kal don awangin khovela pathian thil ti theina le thil mak ti chu azwal zok dona azwal tulang atiane a hring chan na le thil mak ati na chu Israel ram mai ani lain aswa san nuwa chuan chan sin tha adar na piang a heng thil ti mak te po hi akal vezel tur thu asoina aniang COVID-19 ve te zinga phone manga tong trai rong bol na mol te kanei ve thin po lalpan mala so mani ti ka riatin kalom hle thin lalpa ti dam na tho hi alain sun zom zel ani lali swan pa nen thlen na kong ani thu big asoina section hi ami te angai tu zia akher zia riat tirin akhara heta inzinga omlo ma ila pa hena ka kaldona kamingin eng po indi la piang chukati zelang tin athamuana hei hian mamo hle ani chu pa fa pa awanga choi moya a omna turani atinge ngeya leya an na tho chansim tharkhil na te ti dam na te thilmak ti te chan dam na na te ain chunjom zel chu ama fapa awanga pa choi moya aomna ani atia churong bolna na an tho na chuan a tha tham lo tur zia an hena omreng tur zia le an dila piang alo ti sak zel tur thuin a khar ta ni dam lo ti dam na te phar ti thiang hlim te thlipui hau re te le adang te kha an nga em don ani zirtir te khan chung chu I suan a hria chung chu omreng don taksaneya in bulaka omlowa wangin a top mai don hleinem ati nani chu zirtir te tan chau ni lovin ke ni ho a thu anga rong bo na chunjom zel tu te tan po ani awa thamuan thak em lalpana thu kan zatan malmin som sagro se amen